munsi ubona abantu birirwa basaba sengera gira uku nakuriye, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo Yeriya ngo yari umuntu nkatwe, ngo ariko ngo ahagarika imvura imyaka 3 n'amezi 6. Ntiyagiye inama n'inama ngo ngira mvugira ijambo. Oya, Yeriya yaravuze muri autorite, hama Imana mwijira ivuga ngo ndabikora muhungu wanje. Haleluya. Rero nawe ukawushaka by'ukuri kuba umwizigirwa mu bwami, mwana n'umwami akubera umwami by'ukuri, kandi umwizere n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, nawe uzokoreshwa ibikomeye n'ibitangaza. Bakunzi bahore CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura, reka tubandi twishire mu biganza by'Uhoraho. Mana Data rugira byose uri mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, w'imiryango yose yo mu isi yitirirwa n'indimi zose, nje imbere yawe ngushima Mana, nje imbere yawe nkunenahaza Mana, nje imbere yawe mvuga ukwera kwawe no gukomera kwawe, nje imbere yawe mvuge neza yawe. Uri Imana nziza, uri Imana idukunda, uri Imana itwitwarika muri gato na kanini, uri Imana turagira kandi katurindira mu buntu bwayo. None muvyeyi mwiza n'ubundi akwinginze ngo bane natwe muri aka kanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana, kugira ngo rishobore gufasha imitima myinshi. Nta micubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, abandi abisenze ndabyizeye ko byumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Ijambo Imana impaye kuganira namwe riravuga ngo ntushobora kumenya ukuri atari umwami akuguhishuriye. Haleluya. Ntushobora kumenya ukuri ku ijambo ry'Imana, ntushobora kumenya icuri adahishuriwe n'umwami wacu. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Yohana igice c'9, turasoma kuva ku murongo wa 35 dushikane ku murongo wa 41. Haravuga ngo Yesu yumvise ko bamuhindiye hanze aja kumuraba, aramubaza ati mbega wizeye umwana w'Imana? Nawe aramwishura ati ninde ga mwami nkamwizera? Yesu aramubwira ati wamubonye kandi niwe muriko muravugana. Nawe ati ndizeye mwami. Araheza arafukama. Yesu aravuga ati naje muri iyi si kuba agahinyuza, ngo abatabona babone, n'ababona babe impumyi. Bamwe mu bafarisayo bari kumwe nawe bumvise ivyo bati mbega natwe turi impumyi. Yesu arababwira ati iyo muba mwari impumyi nta cyaha mwaba mufise, ariko noneho ko muvuga muti turabona icyaha cyanyu camaho. Amen. Iri jambo tuganiriye ni jambo rya wa muntu yari yavutse ari impumyi, ngo nta hantu na hamwe hariho ubona hoja amaso. Hanyuma Yesu aramukiza, ngo afata utwondo ashiramwe amate, hama ahomeka hari kuja amaso, ngo acamubwira ngo nugende ngo mukidengeresero wamu ugende kwiyuhagira. Hama yagarutse abona, ngo abantu bamubonye bamwe bakavuga ati uyu kwasa na wa wundi yahora asegereza ngaho kwibarabara atagira amaso. Abandi atekada siwe, ati byoshoboka gute ko yari ikintu cy'ikiburiyane kitabona atanaha amaso yoba yahumutse ati. Abandi ati bashati niwe, baramuharirako, ariko aravuga ati ni jewe. Haleluya. Baramubwira ati none byagenze gute ngo ubone? Ati hari umuntu yankijije. Baravuga ati ku munsi w'isabato hari umuntu ushaka gukora igitangaza. Mwumvise abanyedini, muri abanyedini bimwe twiga hirya y'ejo, abanyedini iminsi yose bamagendereza imigenzo, ntibabona iciza ku muntu, bifuza ko amategeko yabo ariyo yubahirizwa. Haleluya. Ngo hanyuma barababwira ati jewe ntimumbaze ivyo, oya uwankijije ntawenzi, mugabo iconze ni kimwe nuko hari umuntu yankijije nta bindi. Hanyuma ati byukuri ngo bacamutwara ngo kuba farisayo, ngo baramubaza ati byukuri none we wari wavutse uri impumyi? Atego je navutse ndi impumyi. Ati kandi wampumuye ntawenzi, nuko je gusa ndanezerewe ko nakize. Ngo hama baca bavuga ati no tuma ko abavyeyi biwe ngo baje, kuko batinya ko bacibwa mu masinagoge, kuko abantu bose bizera umwami Yesu baca bacibwa mu masinagoge.
abavyeyi kubera batari bwahure n'uyo mwami bari bafise ubwoba ngo baca baravuga ati twebwe ico tuzi ni kimwe, uyu n'umwana wacu kandi yari impumyi, ati rero uwamukije ntawe tuzi, ati umuntu w'umugabo nguyu oye ni mwibarize. Murumva abanyabwoba, murumva abantu, umva niyo wahura na Yesu arakumara ubwoba, haleluya, uhuyo nawe arakumara ubwoba, niwe guhindura umugabo nyamugabo, haleluya, ukwamamaza ivyiwe. Hanyuma ngo wa muhungu ngo basubira mumubwira ati none vy'ukuri niwe yaguhumuye, ati ni gute none ashaka gukora ikintu nk'icyo, icaha nk'icyo ku munsi w'isabato? Aravuga atumvirize ndababwira, ati jewe ikinezereye ni kimwe uyu munsi, nuko mbona sinahora mbona none ndabona umunsi byakozwe ko je ntaco ntwaye, ngo hama bagira iki, ngo bace yamuhindira hanze, haleluya, baramuca ngo hama ngo Yesu yumva amakuru, niho twasomye yumvise amakuru ko bamwirukanye, ngo acaraza aramubaza ati none vy'ukuri, haleluya, ngo vy'ukuri, ati urashaka, ati urizeye, ati urizeye wagukijije, ati none uyo yankije ninde ko ntawenzi, ati ni jewe nyene, ngo acarafukama, haleluya, haleluya, ngo acarafukama aramunamira, ngo aramubwira ngo ndakwizeye mwami, amen, ngo ndakwizeye. Hanyuma Yesu avuga ijambo rikomeye, aravuga ati mwebwe mwese muri impumyi, haleluya, ngo aravuga ati twebwe turi impumyi, ati ati yaba mwari impumyi z'amaso gusa ntangora, ariko bahumye mu mitima yabo, haleluya, bahumye mu mitima yabo. Ati uyu mwanya urabona umuntu muto nk'uyu muntu yari mu bibazo nk'uyu arataba kandi arizeye, haleluya, arizeye kuko Yesu yari yabonye mu mutima w'uyu muntu ko by'ukuri yizeye, amen, arusha kugoroka babandi bigira abantu b'abakozi b'Imana, kuko nawe nyene yabibabwiye ati none mwebwe uyu munsi mwebwe murirwa mwigisha nga nimushobora no kumenya uwankijije wari, haleluya, haleluya. Rero nukuri Yesu niwe wenyene ashobora kuguhishurira. Rero igihe utamwegereye, utamwize, utagendanye nawe ntushobora guhishurirwa kuri kw'ijambo ry'Imana. Uyu yahuye nawe aganira na Yesu, amukorera igitangaza kandi umutima we wamuherezako. Rero nawe uyu munsi muntu w'Imana ukaba ushaka gutabaga, ukaba ushaka kugirirwa neza, imikuye umwami mu bugingo bwawe, haleluya, haleluya, wifuze kunywana nawe, ushire umva intege nke uzikuremo. Uyu ntako muzoshobora kunywana uri umunebwe, haleluya. Ega n'ijambo ry'Imana ravuga ngo ubwami bw'Imana burabandanirwa, kandi ngo babunyakura n'ubuhizi, ni byizana, hariho sacrifice, haleluya, hariho sacrifice. Rero uyu munsi ukaba ushaka kuba uw'Imana ishaka, ukaba ushaka kugera aho Imana yaguteguriye kugeza, ukaba ushaka kunywana nayo, nahawe, haleluya, nahawe, kuko abantu benshi ni impumyi, kuko Yesu yabivuze ni impumyi. Uyu munsi ubona abantu birirwa basaba sengera gira uku nakuriye, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo Yeriya ngo yari umuntu nkatwe, ngo ariko ngo ahagarika imvura imyaka 3 n'amezi 6, ntiyagiye inama ngo ngira mvugira ijambo, oya, Yeriya yaravuze muri autorite, hama Imana mwijira ivuga ngo ndabikora muhungu wanje, haleluya. Rero nawe ukaba ushaka by'ukuri kuba umwizigirwa mu bwami, mwana n'uwo mwami akubera umwami by'ukuri, kandi umwizere n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, nawe uzokoreshwa ibikomeye n'ibitangaza. Imana yo mwijuru rero ibampezagirire, mugire umunsi mwiza, mwarahezagiwe. Mana data rugira byose uri mwijuru, ndagushima kandi ndakuninahaza, uri Imana nziza, uri Imana itwitwararika, uri Imana itugirira neza muri byose. Ndagushimire kubwira ijambo, kuko nta muntu n'umwe yahuye na Yesu ngo amusige uko yarari. Uwahuye nawe wese yamuhinduriye amateka. Twarabonye abo yahinduriye amazina, twarabonye abo yabohoye, twarabonye abo yamuzuye, twarabonye mwami Imana aba yakoreye ibitangaza bitandukanye. N'uyu munsi hagati muri twego muri urunganwe aracakora, aracatabara, aracabohora, aracakomeza, aracashoboza badashoboye. Natwe mwami Imana twishyize mu biganza byawe, tugusaba gukomeza kutwambika imbaraga zawe, kugira ngo tube abahungu n'abakobwa baguhimbara kandi bakora ibikorwa byiza bishimagiza data. Urakoze kubyumvise kandi kwemeye kubidukorera, icubahiro ishimwe bibi byawe. Abandi bisenze ndabyizeye kubyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.